Thegio muno tafarire no iraukinyira kuma mucii uyu wa Arusha thiini wa bururi wa Tanzania haria tugukorwo kuripotera mathako ma masukuru ma East Africa ma secondary maria megukorwo makihanika tauni-ini ino ya Arusha. Turugamite kiharo-ini kia Sheikh Amri Abed kiria gigakorwo ni kiwanja kiria giga andu a soka kana football makorwo makihurira mubira wao kiwanja-ini giki. Mathako maya marehaga masukuru ta 50 kuma mabururi ngurani thiini wa East Africa nimo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda hamwe na Malawi. Koguo ni kuonania gwakorwo na masukuru maingi muno magakorwo magikinyia haha ona iwanja ingi ngurani nigetha magithake mithako ino ya secondary schools iria irarehe masukuru ta mau ndakwira. Ni gukorwo na mithako ngurani kwina muthako wa football, gukorwo na muthako wa basketball, gukorwo na muthako wa volleyball, handball, netball hamwe na muthako wa gonya niguo rugby na hockey, badminton, tennis ya metha kana niyo table tennis, lawn tennis o hamwe na mashidano ma gutengera ka mahanya ni makorwo makihanika. Ekigutariria tu masukuru ngurani haria Kenya igukorwo igithakira. Tukirora mwena wa football niguo mubira wa maguru mwena wa anake Kenya ina timu igiri niyo St Anthony's hamwe na Dagoretti High. Tukirora mwena uria ungi wa airetu tugakorwo na timu ithatu na niyo ya Nyakach, Archbishop Jega na hamwe na cukuru wa Itingo. Hena mithako iria tuikaine muno ati ni twagirirwo ni gucinda. Koguo maroka guku mehaririirie kuhakikisha ati mithako iyo ni twacinda na twacoka na ikombe icio bururi-ini witu wa Kenya. Ni gukorwo ngigutariria mangi maingi thiko icio ndakorwo ngikwira ati ni tugukorwo na mithako ino no umuthi hau niho ngukinyia. Itora yakwa ni Wanjiko wa Mwenda ngikuripotera kuma Arusha, Tanzania.